Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua malulla magilla mataqllaqtanchik awqankichkan awqillaygun playkunqa kaqaychaykamuskanchik rimarininchik nisqan programallanchikwan wawqichallaykunapa panchallaykuna ñariki kaypi ñatarikullachkanchik a cualquier momento enlace kay radio agricultura nisqanman ñariki kay redes sociales plataformas digitales nisqanpiqa tarikullachkanchik ña mas rimaririki wawqillaykuna panichallaykuna mas rimari kay programallanchikpi kunan punchaw kachkanchik kimsa punchaw marzo killa, kimsa chunka punchaw marzo killa. Pajarin raqripuchakunqa kay marzo killa, pero pajarinllaña rikiraw pajarinllaña. Pajarin aviakunqa marzo killa, chaynaqa abril killaña chaykamunqa. Oranchikpas 8:08 de la noche. Taytanchik sutinpi rimakuykuylla kunan ñataq yachiqapchasunchik ñariki llapa willakuykunata. Kay Cuscolawman illasunchik wawqillaykuna pallaykuna. Kay Cuscopi riki wayku aparun trenpa purinan chay rielchanta kay férrea Machu Picchu hidroeléctrica chayman riqta. Machu Picchumanta chay hidroeléctricamamo ñan richkan mas urayman rikaw yaku patachanta chayta rikikunan aparun kunan lunes punchaw porque yachanchik hayna punchaw kunan punchaw haninpa punchaw para tukuy punchaw kunanqa mana llumpaytachu pero yanqa wichikacharimurqan pero hayna punchaw haninpakunaqa nishutan pararqa chisitutapas parakun anchay parachakunayariki wawqillaykuna a nivel nacional parachkan riki chaynapi kay ñanta aparun. Chaysi riki manaña kunanqa tren purinñachu kay Machu Picchuman. Chay trenta favorecinankurayku mana ni carreteratapas mana ni ñantapas rurankuchu a propósito. Chay trenllata utilizanku chay cercanpi yachaqkuna hinaspa riki chay 30 utilizas chay rantinku pasajita oran yachasqaña riki paykuna ima urarinanku purinanku chay mana kanchu kay llaqtanchikkuna mina riki combi colectivo incluso kay hasta Machu Picchu rutakuna solamente tren purinallanpaq a propósito riki chayta ruranku imanasqa kay dueños de vía férrea nisqanman favorecinankupaq porque sichum y más cuestan pasaje kay trenpiqa kay carropi purinamantaqa porque sichum carreterakuna rinman hinaptinqa runa riki kikinku wakiqninqa carrunkuwan motonkuwan rinmanku hinaspa manaña rantinmankuñas pasajita wakiqñataq riki kayna colectivokunata kichaykunman chaywan rinmanku hinaptin riki tren manaña pasajeroyuq karunman minusyarunman hinaptinqa fracasanman prácticamente. Ama chay pasakunanpaq mejor ama carretera turasunchu tay trenllata hatarisun nispa trenllata hatallinku wawqillaykuna pallaykuna hinaptin kunan riki chay tren rielchan riki lluqllapa apasqan karun hinaptin munay mana munay hasta allichananku kama
mana kanchu pase ni turistapas ni llaqta runapas. Turistakunaqa quizá kutiqkuna perjudicakun mastaqa perjudicakun llaqta runa. Llaqta runa miki ñannintaqa imamanpas llaqtaman richkanchik rantipakuq arroz, aceite, fideos, ima aceite kachichakuna tukuchkanña chayta apamuna. Manaña kay vía férrea kaptinqa imaynatata apamunqaku. Kanman carretera hinaptin ichaqa chay carreteranta riki rinmanku hinaspa yanapachikunmanku. Ma neceriochu kay tren suyapayay kachkanman. Chayna pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay Cusco lawpi kay Machu Picchu lawpi. Machu Picchu chayllaw yachay Machu Picchuman riqa sasa ninkumriki chay trenllawan rinku mallayman mana tren kaptinqa manaya aswan purimanpas pero carreterata munay mana munay rurachinmanku pero kunanqa manaya carreterata rurachinkuchu a propósito kay trenwan purichinankupaq. Mas rimaririku wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programallanchikpi. Chaynallataq kay wamankamanta rimarisun kay Enacelawtapas chaqaya para miki sapa punchaw tutan antes kunan susikachaykamuchka usiachaykamuchik chay ratuman parakaykamunqapas sapa punchaw hinati kay pikota altunkunamanta waqtakunamanta yaku riki llapa rumita llapa ajota apakuykusparin chayta winaron juntarachin wawqillaykuna pallaykuna kay Enacelawpi kachkan tapa riki kicharayachkan sutilla chayman juntarachin hinaptin incluso tukuy urayta chay desborde nisqan karon tukuy uray chay avenida principal hasta universidad chay purikuq yaku riki desde manta puntata riki purikuqmi yaku hanaymanta hamukuq chayninta lluqlla tukuy urayta miki rikuq chay universidad chayninta incluso ñanninpas tuqukuna karqa chaymanta chay tuqukunata juntarachinku incluso kay kunan actual posgrado chay edificionku chay yakuparinan lluqllaparinanpi amaña chaynin rinanpaq imata ruwarun kallarunku waklawman pura kutiman kallarunku imana riki bajadachatachu ruranku pampallapiqa ajukuna riki juntarqarin bajadachata ruwanmanku hinata riki ichaqa chay ajuntinkuna rispan avanzanman mana juntanmanchu kunanqa pampallata ruwarunku juntaron kunan desbordita rurarullan riki wawqillaykuna pani challaykuna chay partita más bien hawaykusunchik panchallay menos chay desborde karunman kasqa kay zona nace kaqay hawaychik hawaychik wawqillaykuna pallaykuna waqay waka drenaje ñachu kunanqa junta yaku urayllamaña waklamanqa rinñachu chayta kunan punchaw limpiaykullan incluso pinqachkarqaku chaqa arango mana limpiachinchu wasillantapas nespa anyachkarqaku tukuyta nichkarqaku pinqakuyllamantañam kunan arango riki limpiachin kay drenajeta ñacha limpiarachinña manaña mas desborde kanqañachu según hawachikuyta kuipaman suchuchaykusunchqa entre Espinosapi chayamuchka chantami curva chaykun waklaman terminal nisqama uraymanñataq rik universidad chay ex hospital Mariscal Cáceres rutas
ruta 3 pas urayman kanayman hasta lloqllayman chay lloqllaman purimuchkan kay tukuy tuta sapa punchaw para ya wawqillaykuna palaykuna chaya kay juntarachik a ver uyarikusunchik kay rimaqta. Javier Pérez de Cuellar, cruce con Vía Libertadores, el último tramo de la Vía Los Libertadores, en el que, como podemos observar, el canal que se encuentra en la zona está totalmente colapsado. Hace varios minutos hemos visto que por la lluvia ha botado las piedras que se encuentran en el mismo canal, ya que este es un espacio que ha venido siendo bloqueado durante bastante tiempo, y vemos la dificultad sobre todo en la transitabilidad de la vía. Los vehículos que regularmente pasan por la zona, como mototaxis, vehículos particulares, rutas de transporte público, vemos que van cada vez más lento. Esto debido a que se han acumulado bastantes piedras alrededor en este cruce, sobre todo entre la avenida Independencia, la vía Los Libertadores y la avenida Javier Pérez de Cuellar. Recordemos que gran parte de la noche en el día de hoy ha estado presentándose lluvias. Es debido a esto que ha colapsado el canal mismo de la avenida Javier Pérez de Cuellar. Arriba ujiraykuno palaykuna kay avenida Javier Pérez de Cuellar nisqanpa canal waklawmanmi kallarunku, manami waklawmanqa hina purinan wayquñachu, purinan ñanqa uraymiki tukuy uray hina semana tukuy termina kalawninkunaman huñunakuspan rinriki kay centro cultural nisqancha universidad chaynin sutillan puntata warmacharaq kaspay yuyachkaniraq sanja machu sanja tukuy urayta wayqu rikurqa kunanqa incluso kay parapi hucha kaq manchakuypaq kaq qunqaytapas universidadman estudiaq richkaspa bibliotecaman richkaspa chay huchaman wichaykunamanta chay cuidadllawan chay purina kaq, incluso chay universidadman ñan yaykunata pistata ruwarqaku rellenaykuspa chaynichkani tukuy chay relleno tukuy ñanninqa maymi ñanninta siempre yakuq maskanqa. Kay desbordemanta rimaspa wawqillaykuna manam primera veschu kay desborde, manam primera veschu chaytaqa yaqa watanmi kayqa pasakun, kunan wata pasakurun segura limpiaykunqaku hawkallakanqa, porque primero tukururqaku hinatinqa riqaschawan sumaq muyucham karaq alamedacha sumaq muyucha kunanqa manam chay riqankunapas kanñachu wakna hurquspanku ajuta hurquspanku chay mukuchankunatapas lliw riqachankunatapas lliw hurqurunku kuyurachinku hurqurunku maquinallakunari taqñuparun mana sumaqllatachu hurqun hinaspan taqñuparun mana primera vez yaqa watanmi kayqa pasakun chaynaq wak drenajemi allichana waklawmanta mas ukuniqmanta tuquchimuna kanman canalta hinatin uraychanman rispan mana wakna aju juntananpaq kunanqa pampalla waklawman pampalla incluso subidacharachusmi kachkanpas imaynata wakurqaku hinaspapas pamparunkutaq tapan hurqunalla kanman hinaspa kutiykachinalla kanman especial tapakuna hinaptin chayta kichaykuspa limpianankupaq y siempre kanqa kay problema tukunqa porque kay picota altun kama canalta ruwarunmanku utaq graderías o pistas chayta ruwarun chaypim chay tukunqa
manam kayqa tukunqachu riki wawqillaykuna pallaykuna ari kay mamallayman videota qhawachkaspa kayman yaykurunchik kay ayakuchuta qhawaykusunchik chaqay ayakuchun kay mallay mama imataq chay yaykurun imata chay ñitirunipas kayman yarisunchik maytaq chay kaymi chay Grifo Ayacucho kaymiki chay Avenida Javier Pérez de Cuellar kaymiki chay famoso un buzón rikiaw kaytamiki tuku kay orayta kicharonko kaytaña lluqsishkan yakuq largo somiki kaytaña kaykam kicharonko kaytaña lluqsin yaku hinaspa kay oraytaña rikun pero como pampalla kay terminal incluso terminal chaypin gusto chakakachkan terminallapiña kay yaku tukuy kaypi huñunakuq yaku puntataqa riki kaynintam purikuq maytaq chay kuyakuy chay kayta kay nasipi kay huñunakuq yakumiki kayninta Centro Cultural maytaq chay ayta Centro Cultural DDC kay chawpi chantaraq pasaq kayninmi chay wayquqa yaku purinanqa ni siquiera kay avenidapas hana patakchapi rurasqañam karqa kaynintami kay wayqunta kay escuela posgrado kaymi lluqllapa rikunanqa tukuy kayta rikun mayman kay uraylamanqa manaña qatiparaniñachu kay uraytachik rikuq yaku pero manaña kunanqa chay existinñachu kunan maymantataq chay yakukuna hamuchkan kay wayqunmiki kay wayqun kaypi wayqun kay si bien es cierto hanaychamanta ña canalizasqaña kachkan kayllamanta canalizasqaña kachkan kay carrupi yaykun chaymanta hanaymanqa manamiki kay waqta ajo waqta ima asociación sutichanku kaytaqa ima asociación chakampas kay waqta hasta kay Rancho Bruno claro pues Rancho Bruno chay hanaymantara kay kay Mirador mi justo kaypi kachkan ayta Mirador La Picota kaylaw ayta kaymanta pachamiki kaymanta pacham richkan wayqu está kayta richkan kayqa antes waqnamanña kay pura kutiman riqñam kayqa kayta solamente kayllamantam kay Mirador inti warkuna ninchu chamas chay tojo chay machayninku taytachan Picota ninku chay ankamas chay qhip hanan patamantam riki rin kaykunamiki canalizananku kay yakupa rinan anki kaylamañam justamente kaymanta tukuy kaymanta riki yakurin ayta waykito kayllan chay travisaq kachka pero manam sapallanchu yachasqanchik hinariki maymantam kay ankaykunamanta desde kay Río Seco chaymantamiki carretera patanta richkan canalqa tuku orayta Grifo Ayacuchukama chay Río Seco mantaraqmi richkanqa kaymanta urayman canal hamuchkan y kay urachanmanta canal richkan tukuy kay waqtanta canal carretera patanta richkan tukuy chay yakukunamiki kay wayquman richkan manam kayqa kay pantachkanchik kaytaqa kay urallapim kay Punta Exquilla chay urallanpim kachkan chakakuna chayllaman tupachkan entonces kay Vía Los Libertadores chay entrada Enasi chayllamanta pantachkasqani chaymantapas igual canal kachkanta nisunchik kay Río Secomanta canal richkanta kay Oranta ayta kay canal niki kay ayta canal otro canal ayta otro canal y chayqa riki kay Nerikamaña Neri piña riki ayta Neri chay Nerita riki kay ruarunku taparunkuña Neritapas taparunkuña manaña kicharayaqñachu richkan ya canaltapas taparun chaymiki richkan hasta kay
naji pankama kay iglesia María Parado Bellido, chay iglesia Arco ningo, chay Orancama, chay Gironquino Independencia, chay tukuray tarik. Bien, o que con belegona, tumpata mapata jawarinchi. Entonces que hay problema que siempre mkanga, que hay tamana solucionan a cuchina tenga. Pero chay pagmek municipalidad makaina na tukuyarunan pa jawan kawaña kananko. Alicharon kuña marika y partitaja, mananyam manañam quien cae en chukachkan, hay una carro con pasachkan, empresa con alichaskan kutaña Hawaii gosunja, alichana inaya rikitok uraita, kaya nya aita, jaya y con coña limpia ita, penga cuya manta chaira, municipio pasamos en aspa con limpia chkan con maquinaria con limpiar jacorik. Primero Runayaraj, trabaja en maquinaria, pues ya era moñas, hasta Chicán. Ahí está, ya trabajo, allá de con. Ahora que temprano manta, allá de Gorbagaya, Tucuy, Gilio Pachayo, o Sucupayo, Leo limpia Chcangoña, ñant. Y cae junta, junta prácticamente. A ver que hay limpias canguta más que hay goswanchik, mai takchoy, muy tokchoy, lindo más que hay goswanchik, a municipalidad provincial de Huamanga paikunapa fotompen kachkarja. A mamá le mama con Ángel y procesión inyecta choras hanchik yo bueno que noticias regionales discante Tocoro España chora y cosonchi. A ver, maitachay drenaje limpias janco, ahí está descolmatación de Javier Pérez de Cuellar, maquinariaña, vaca limpiachkan. Toko oray picha hachacharos janta picha chicanco hay maquinariaña poste psuak puitera de gusgasja sumakta tranca que gosga limpia chicanco ñari que tarde la manga limpias caña pero agna taladrillo toko y también apamusja acá ya cojarico aujle con para mana me lo millatacho está cabrón limpio chaña cachcanga ya venía Javier Pérez de Cuellar caen también chahuk nin video pawachkanchi que angaña pasakuchkan lluqllari más lluqllaqa rikurqa seguramente más rikurqa tukuituta parasqan mayqa rikurqa kunanqariki temprano grabaykunku chakitañam pero kaqaya montorosqa kaynatamiki kay ladrillukunapas rumikunapas cemento chay material chay pakikuna. Siempre limpia chinan, Rick, siempre limpia chinan. Chay me falta municipio, chay me falta. Siempre limpia chinan. Ya juntanemos ginaña kanga, la mitad piña captenga limpia chichcanan, ya me caina con la pasa con ampa. Tenga coepa. Más trabajo ñami que cae pichacos, tengo anda limpios y con aurora y jatuk oraita. Así que ya venía Javier Pérez de Cuellar, hasta Maica Matarle, Ajuta, Aparamo, Tokuraita, hasta residencia. Nis, hasta residencia cama. Cama de que Tokuraita, Mata, Ajuta, Apacorga. Más bien que Javier Pérez de Cuellar, primera, segunda cuadra, Nis Janta Chiqui, más taranga, ya taña. Aurora. Entonces, amachay con pasa con ampa, siempre limpia china, chay mi faltachka. Ogñata greke o canalta modificanan, más como va la pura cuticachkan, jaja, wachta, entonces más uraichan mangrechta que aurora nanco. Más remario ojillegona palegona, chayacho kay desborde nishan, manam chayacho kay desborde nishan. Arika y trempa por inanta pas google machora y carancha maña cabas una chucha y ganata con añata greke que pasa son chicay San Pancho con anguanja tercera vez mamá San Pancho pas mana sumakta choreke chay yakupa por inanta chay mayota limpiar jaco
yakuta kallarunchikña nispallam dejaykurqakuyna ajo juntas más tamiki chay ajo tariki chawpimanta hurqunmanku karqa hawaniqllatami kallaykun allinqañachik nis dejarunku hinaptin hayninpapas kaqlla lluqsikurun y kunanpas kaqlla lluqsikurun kunanwanqa tercera vez tercera kimsa kutitaña hinaptin kunan maquinariakuna ña limpiachkanña igual acá San Panchopipas porque afectaron ya wawqillaykuna pallaykuna afectaron gravichata riki kay kay sanker watu ninchu wayku sanker mama sutentapas rimayta atichkanchikñachu Brian a ver risunchik wakman chay foto mama mana Brian tarwaykuptinchaqa San Francisco Estados Jodidos mandaruanchik mama 28 de marzo kaqaya yapatawan a ver kayta churaykusunchik yapatawan hanayman Santa Rosa Chaca party desborde caro hayninpamantaqa tumpa minusllaña mayo gravichata ruarusqa mayo Chaca hawanta purikuchka mayo antes kayla wakrata churayqa manan uranta pasi kasqachu amayanta pasi kachkasqa muyura uranta riki chakata chinkaykuspalla pasanki mayuman cuando chayqa mayo chayqa chinkarunqa media cuadrapeqa kachkan partiña chaypiwayriqpiqa kachkan kaynatamri lograron kay San Panchopipas wawqillaykuna panillaykuna hinashkayta hawarqanchikñam yapatawan ñariki kunan gobierno regional kaqlla ariki y así se viene encontrando otro motor más. Este espacio pertenece a la institución educativa que está en proceso de construcción. También una institución que lleva varios años a la espera de su culminación. De esta manera, nuestro pueblo de San Francisco está olvidado. No solo el pueblo de San Francisco, sino a nivel de todo el Brasil, principalmente la margen izquierda del río Apurímac. Y este ha sido el punto por donde se ha desbordado ahora el río San Quirguato. Miren la madera que trajo, perdón, el árbol. Hayninpa chay accidente pasarusqanmanta mana ni recuperakusqaraku pasaqchu wasikunata puñallara punkunkuna taqña kakuchkan aychachikunkuchu kaqlla kaqay y por este punto ha sido que ha ingresado. Wasi Esto sucedió hoy día, en la madrugada de hoy, con la lluvia torrencial. Esta es la situación en la que actualmente se encuentra San Francisco. Y seguimos encontrando más motores. 1, 2, 3, 4, prácticamente ya destrozados. Se siguen sumando más damnificados aquí.
mayo patante mi guano de wasi cuatro. ¿Dónde está la descolmatación? Acá poquito regresamos. Wakwasi tam wikatinanko inas pariki Alameda taña roranan. Amakaina con la pasa con am. Alameda katenga Alameda yawan pere. Alameda ta percaro más alto ni chatapsi tenga manana kai desborde con a cachcan magnacho. Y así se viene encontrando otro motor más. Con Enrique limpias cangotaña caballo sonchi. Aquí está maquinaria limpia cuchcaña ningmik. Acá hay maquinaria, acá limpia chcanco, ya patawan. Chay mayo risjanta, acá limpia chcanco, ajo changonata rike. Chay hatun rumi changonata aklaspa, ajo chantañata, chay ñuto alpa chantañata. Ora iman mayo ina kiki mayo apachon nispa de hachkango, hatun ningolata, kuyo chichkango. Mayo mkay, mayo. Mayo miki, patak sukakuchka. Iskay metro, 15 metros y matachacaena alpata montoro. Porque el primer piso wasega okuragmi kachkan sótano. Sótano ragmi, chay sótano, kaya sótano con acá chingaros gaña, kaya pachkan flecha chawan, kaya sótano chingaros gaña. Sótano de que unos 3 metros de altura. Entonces, 3 metros de altura kaya ahora que mayo pe montoya cochcanchay también que limpia chinanco bajo ahí chata macho limpia chingaco ay no pasa nada ar imata tagninco con ampunchao que San Panchope queremos defensa ribereña y descolmatación urgente. Imagínate defensa ribereña tarorangaco si wasi con atascachcanja. Imagínate chay mana kanmanchu wasikuna mayo kanman hina limpiulla mana kayla wakla wasiyo chaymi ichaja defensa ribereñata mañakonki chay justo chaytami kinichkani chay patampi wasikunata tuñichichunku inaspa rurachunku alamedata y chay alameda chay perqanriki más alto kachun hinaptinqa chay mayo patante incluso Alameda Catán Puricón Janaima Uraiman hasta Parque Aconaipa Pascangara hasta chay Uray Chacamanta incluso mayo manta hasta Hanay chay Santa Rosa Chacacama incluso Hanay Niscamapas Canman Alameda chay mi sosega defensa ribereña Kanman. Pincha maquinaria combustible para descolmatación del río Sanquirhuato, chay supichantan con ganche Sanquirhuato, chay punta, chay campa con una pasuti choras ganra chica, kay piñaja chay macho jero chacaros ganra kay pinaya kachkan, waktam yanta conanco, kay protestata roranco, kajya atiparon inapti. Pero imagínate defensa ribereña tarorangaco chay wasi kunami que ama chay mayo patan perorang mango chukarga chay wasi tenatin libre ya captin perga taroachin man aunque sea alto tapas chay mi chay defensa ribereña pero wasi mi quiña defensa ribereña tari que roaruña chay wasi kuna imagínate kay la muaclaman tojaron porque manami que chay wasi roacoscona sumaktacho chay defensa ribereñata roranco chay mi chay problema o plegona simple ya tari que con mayo manjabakta kari que tatam doble tam rora chena simple ya taro alcon cuena tincha kari que tangaramon kainam kari que chay primer mayo la casa de Mama Pusti que apaga sonchi kainam chay primer chay inundación un carro con tapas romi con tapas o akaya pataxota roarorja chay primer inundación chay gravichata roarorja con anja antes tompayataña se caita
primero chay nichkanchik limpiezata rurananku o chay kay mayo patampi wak wasikunataqa kaypi kay gobierno justamente gobierno regional limpiachisqan kawqa kaynamik mayo rikurqa limpiachkanku limpiachkanqa chay punta inundamusqanta limpiachkanku waknatami llantata riki aparamusqa altumanqa Así es, continuamos trabajando. El gobierno regional tiene aquí toda la maquinaria, excavadores, orugas. Ya chay machu rumikunatami hasta wasi punkunkunaman winarusqa mayu mayna kallpayqa waqnaña machu rumikunata aparunanpaq hamukurqa timikaqa kaynatami que total travesarurqa wawqiykuna palaykuna chay primer mayo. Kunan kaqlla chayta ruwaron pero mana chay nishutañachu astawanqa pero igual paykuna mañakuchkanku descolmatación nispa pero imayata descolmatanqaku cha nichkanchik ima descolmatanqaku si wasikuna kakuchkan bueno descolmatanqaku porque chayqa limpia mas ukuta limpiananku pero chay defensa ribereña nisqanta imaynata ruraronqaku chay defensa ribereña nisqanmi kachkan problema sasa ruray porque wasikuna kachkan wasikunam kakuchkan bien wawqillaykuna pallaykuna kay kama riki kay partita porque igual kachkanraq más problemakuna kay Huancayupipas igual chaqari wasi wichikuykusqa wawqillaykuna pallaykuna kay chilkasiki mayo mama chayna sutiqa kasqa chaypi chilkasiki mayo riki wawqillaykuna pallaykuna aparuntaq riki mayo patampi wasikunata chaypi riki tarinku misichakunata allquchakunata hinaspa hurqunku chay rescate nisqanta ruranku paykunamantaqa misichakunata rescatachkanku chaqay chay escombros llapa perqa wichiykusqan chaykunapi riki misichakunatapas tarinku o kay distrito de Chilca nisqanpi gerencia obras paykuna riki chay limpiezata ruraykunku hinaspa ayudatapas chay damnificadokunaman apallasqaku chaynallataq kay río Chilca afectaron pichqa chunka aylluta nin wawqillaykuna pallaykuna hawanpi pachachayuqtas dejan wakpipas chayna kayna chay mayo ñanninmanta lluqsikuruspan 50 familias afectados chaynallataq kay selva centralmanta rimaspaqa wak Masamari nisqanpipas iskay chunka pichqan afectado wak Masamaripipas wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kay Girón Ancash ninku hina wak Yunkapi chaypi kaqtapas wasitas aparon kay Chilcamayo riki lluqsikuruspan y llapachanqa nishqa 75 viviendas inhabitables kay Huancayo Satipo Laupi chay inundación riki sachakuyman aparon wawqillaykuna pallaykuna porque kay naja kay pichqa chunkaqa kay napi kay río Chilcapa apasqan chaymanta chay Masamari nisqanpim chay iskay chunka pichqan chaymi chay iskayninta quñunaron hinatinqa qanchis chunka pichqan chaymi qanchis chunka pichqanmi afectado nichkanchik ya imaynataq huk numerotataq nimunqa chaymanta huk numerotata huk numero nichkawaqchik chayqa yapachaykuchkanchik kay Huancayo law chay río Chilca chay desbordakuruspan afectaron pichqa chunka familiata Masamaripipas chayna mayutaq riki lluqsikuron hinaspa afectaron iskay chunka pichqanta
Entonces, iskanin huñunarus ham hanchichunka pichhan viviendas inhabitables, tanto Huancayo y tanto Satipo. Chaytam nichkanchik wawqiykuna pallaykuna. Kajaya incluso huk'iskay sutitapas churamunku o mañakuchkanku chay Chilcamayoya canalizasqa kachun, justamente chayta mañakuchkanku, chaypi chay afectados wasikunapas yachanman kasqa Jesús Díaz, Rosa Vargas, Edgar Mallorca, Ana Díaz, paykunas riki hawanpi pachachayoq quedanku artefactos radionku, televisioninku como imachankupas lius aparon, mikuyninkupas manas kanchu, hasta celular tapas apakunsi, wichaykospa pampa emaron, apayta apanmanchu pampa emaron chay ajuan riki wawqiykuna pani challaykuna. Mari mamalla mama hora ganawachkasqanchik, apurachaykusunchik porque achka rimari. A ver, kaychata churaykusunchik, ahora sí. Kayta churaykusunchik urayman, hinaspa kaykunataraq mallay mama imatataq chay ruwarullani. Kaytaqa hawarunchik ñamiki. Tapantaruspa aparusqani huk lawman mallay mama. Chaynallataq kay lurin nisqanpi Limaman risunchik, lurin nisqanpis bombata riki tuqyarachinku, chay explosivo nisqanta kay lurin lawpi chay cajero automático nisqanpi chaymantas Jorgeta apakunku iskay chunka waranjata. Incluso vecinokunatas mancharichinku mana chayllachu chay cajero automático pa waqtampis kanman kasqa surtidor de gas nisqanpas chay problemaqa chay explosión nisqan chay chayarunman karqa chay surtidor de gas, o sea grifo kasqa grifo, chay grifoman ayparunman hinaspaqa más problema kanman karqa grifo pues tuqyarunman karqa y vecino wasikunapas afectasqa kanman karqa chay más peligro riki wawqiykuna pallaykuna. Kay cajero ta destruispa apakusqankutaqa manam ancha hawachkarqanchikchu, ichaqa cajerontintam carrontinkuna apay munasqankuqa kanmi. Imaynay kay tumpa digñachiki karqa kay cajero kay lurinpi churasqanku, pero chaqaya wawqiykuna pallaykuna kay kilómetro 40 Panamericana Sur complejo Chapeta nisqan kay lurin lawpi chay tuqyarchisqaku chay explosivo nisqanta hinaspas Jorgeta apakunku 20,000 soles nisqanta, 22,000 soles exactamente. Pero mana llapa chantachu apakusqaku policía chayaspas tarinraq Jorgeta chaytaqa riki huqariykurqakuña apurawpi chiki atisqankuta riki makinkupa aypasqanta apisqanta wayqakuspanku apakurqaku chaqa 20,000 solesqa allin achkachaña riki wawqiykuna paykuna. Ñas chayman riki policiapas chayanña hinaspa hawakachanña riki wawqiykuna pallaykuna. Incluso nincha kay achka qullqim kaylawman waklawmanraq pawarusqa nin local chay cajero churasqanku chay local destruido. Incluso ninriki policiapas chayaspa chay qullqikunata huqarinku, seguramente bancoman entreganku kaynatan huqarininkuispa huk iskaytaqa wayqakuykunkupas bueno chayqa paykunapiña. Ancha gas natural vehicular nisqan surtidor grifos kasqa riki chay cercanpi chaytami que niskarqanchik surtidor de gas kasqa cercanpi nispa grifo especialmente GNB rantikuq kasqa chay problema riki karqa kay tuqyaptin wawqiykuna pani challaykuna. Chaynallataq Huancavelica mamallay mama kay Huancavelicapi riki kay warmakunapa mikuyninta kay leche pay nisqarqa Gloria Pay, Gloriaraqmi kasqapas Gloria Pay wawqiykuna pallaykuna chaqaya kay warmakunaman lechita upiachinankupaq preparaykunku chay desayuno escolar nisqanta
enaptin tareronco chay lechepe morcota, o sea, pasadoña ricarga, pasado. Chayta apacoroniki kay institución educativa número 36121 Nisjan kay centro poblado de Castillapata, distrito Yauli, región Huanca, Balica, Chaype. Chay oralla rique reportanco kagay kay plato pjawachkanchi morcota kagay kay. Yaja kuagas kañami ki kay lecheja. Kuaga kunancho lecheja yakuchaya meki, ruyakcha. Kakay peja morco chañoga arena nispe kawachkasgan arena to akucho minay cosa man plato mangme kay lecheta que choray cosa con kakay kay waqtamp yogur ñam kay chaytari que inmediato villanco kay programa de alimentación escolar pay nisjama porque chayna ñam sutin manañame que chay jali warmañacho chay tak chinkarachin kay nota chay problema nispari chao chaymantari que niscanco de una vez protocolo supervisión y control nispa manas cancho antes intoxicación porque chayllaras kicharos payas tareronco kay morco casjanta. Porque si yo mi coromanco en aten quizá hecha intoxicación es alguna pascan mancarga y chaga chay lote sutile cachcanrique chay papel champi chay jara champi lote número fecha fabricación chay conatas conan autoridad con inmovilización es cantra Congo o sea jugarí Congo y naspa apanco chay análisis nisjanta roanancopa ña problema jaya coña kay programa de alimentación escolar nisjampe ña problema jaya coña el famoso jaliwarma hasta caballo hecha con mikuchingo jaliwarma ña jaya coña kay wata chayrakta kay marzo quilla ni quillapas clase jayaris kangracho is kay semana yara que clase jayaris hang ña problema jaya coña aunque autoridad con anin ariña aparónico ña estudio bromatológicos físico químico chay roanaico pa imainan chay morcoron nispa o imainan chay lichita morco tarinco nispa hay panangopa aunque kay pay kay programa de alimentación escolar nisjan hasta mjawan awala kasajko vigilaikuch kasajko inspección tabroach kasajko a nivel nacional manam kayna malogras jamiko igunaja warmanchipa jamonancho nisparike rimarillanco chaynatani que junin mama llaymama junin perrique hospitalpe kay por falta de insumos chayanta recorte guardia nisjampe jolgechik manaña kaña chaychik guardia konatarique chay tota ongokuna cuidaqtaya chayta mana kay guardia ninchigrique acá policiata mana policiatacho sino hospital bemiki chay ongojunata cuidananko pa chay guardia nisjanta riki choranko chay miki tokoy tota rikchaspanko ongojunata hawachkanko emergencia pipas imapas pasananmanta chay periki kunan kay protestata roaykunko protesta manas cancho insumo mana chay recorte guardia caicon porque mana paganan goraico chay taroranco insumos mamalla mama chay misaja llaki o algo llegón para llegona chay si kay gobernador regional de Junín Puncumpe kay protestata arora y cullanco ningri que manan gancho kay hospital pejampe manan gancho material básico unjojkunata mniniko rantikamuya kay hampita manam kay picancho nispa mandaniko unjojkunas kikinkuña chay hampita rantikamunko mamallaymami no tenga imapañata rinko doctor hawaykuna recetaykuna llampaña chay mejor particular man pasan chay pe recetaykusunki aunque particular peja recetasusaykimantapas cobrasunki pero más fácil hospital tarinki justamente completo equipa tanto jampinta tanto chay recitanta jampinta chay diagnóstico nisjanta chorasuna equipa jorgosuna equipa mientras mana chay cancho konan hospital regional de Carrión nisjampe ojegon mana cancho kay huancayope problema pekachkanko
unqukunatapas recitaykutinsi hampuqta rantikamunchik ña nispa mandayku imañama chayqa. Hinaptinqa chay sis nisqanqa yanqachu pagan sis porque sis qhariki hampita chayta chay atención médica chaykunata amriki chay cobertura ninrik wawqillaykuna pallaykuna autoridadkunawan seriki parlarin dirigentenkuna hinaspa nishkanku mana solución kanqachu kunan kay protestalla paykuna nishkan ñuqaykuqa más chay protesta nisqanman yaykuykusaqku porque solucionanan llaqtarayku mana ñuqaykuraykuchu nin wawqillaykuna pani challaykuna chaynatariki chaynallata ina wankayumanta rimaspa wankayupiriki apakunan kasqa riki chay fútbol macho nisqan hayna punchaw domingo apakunan kasqa fútbol macho pero yachasqanchinariki sapa punchaw kay semanataq parakuykun punchaw kaspa punchawpakuspa tutapas riki parakun hinaptinsi chay estadio riki lleo jocha rikurikurum kaqay jochata qhawachkanchik manam allpachu sotilla jocha kaqaya reflejo ninchik chay nimpas wawqillaykuna pallaykuna incluso sábado tardemanta riki nishuta pararaltin chay inundación nisqankarun chay estadio pukllanankuta entonces chay Copa Perú chay pukllayninku suspendekurusqa chay distrito Chilca nisqanpi riki kay liga distrital fútbol nisqan apasqaku chay mana apakunchu chaynallataq kay estadio Cotocoto mana huqawallachu sino achkapi porque kay distrito Chilcapi chaqaya suspendieron igual que estadio Cotocoto chaypipas piscina imañama chay pukllanankuq todo piscina maypiñama chay pukllanqaku huchapeqa chaysi suspendiykunku chaynata estadio Imperial Saños chawpi kay Huamangapi estadionchikunamantaqa mana imapas queja kachkanchu ni Américas musuq riki denagueochi kachkan kay huknin estadionchikñataqmi chayraq ruachikuchkan chay problemapi kachkan anchaymantapas kachkan problema chaymantapas rimarina kanqa mana kunan atisonchu kunan pensarqani rimaykuyta pero kay lluqllakunawanmi demoraykunchik chayna wawqillaykuna pallaykuna kachkan kay fútbol asuntopipas problema wawqillaykuna pallaykuna problema kay parakuna suspendikachin pukllayningkutapas chaynallataq kay Chile mamallay mama arik justamente kayta qhawaykusunchik hayninpa tupurqani hinaptinmi imaynama lindanchik ariki manam chay 500 kilometroschu nispa riki qhawaspa imaynataq kayqa 500 kilometrosqa nispa nirqani en realidad chay 500 kilometrostaqa rurachinqa tanto kay Perulawmanta qallaykachin chaynataq linda con Bolivia lawman chay lindatas chay iskaynintas kaq kaypi aspisqata riki kay fotochata qhawachkanchik porque justamente kay mapachata churaykusunchik chay qhawananchikpaqpas porque qayninpa tupurqani atin mana tupaptin mejor investigaykusara analizaykusara nispa dejarurqani justo qhawarqanchikmi chayta riki kaqaya kaytaya qhawaykusunchik mamallay mama may churasqanchikchu kay imagenta ahora sí kaymi Perú kay Arequipa kayñataqmi Bolivia La Paz Cochabamba kay Cusco Lima masta mirachisunchik kay Ayacucho kachkan Ayacucho entonces mana chayta qhawasunchik no kay surlawta risunchik kay Tacna kay Arequipa kaypi kachkan Moquegua Tacna y kayta qhawasunchik kaypi qankunawan tupuykusaq hayk'allataq kachkan lindanchik kay Chile lawpi kay Tacna lawpi kaynallami kaykama 30 como qiwicha kachkanqa hinataq qamkunawan ruraykusunchik se hace todo en vivo wawqillaykuna pallaykuna lindanchikqa exactamente hayk'allam son
163 kilómetros. Bueno, más chata que no precisa chaygo son china tenga que ser ya. Pero ya 163, 164 kilómetros. China llamado que llegó para con Lindan ya. A eso más tatejo para chaygo son chinati. Tenga más manta machay 500 kilómetros ganis pare que java cachaguch cargan justo jainimpa. Che mapa peca na choraigone y naten justo que hay programa está 64 kilómetros. Casi y naña 65 pas que exacto chataroasja. Agai kai picai kamami kachkan linda. Kai chata a ver kai chata kai cam choraigamos un chiqui más kai chata pas. Agai kai na chata kamas chata tupachis kai hasta 65. Seguramente más ajustito ratin llega hasta 66 kilómetros. Cadena Toratinchi, sí, pues 66, bueno, 60 y naña 170 kilómetros ni son chigne exactamente, suma chata cadena, ya justita roacha coptinchi, vivo en directo, como con ya justita roachcanch. Tenme cadena en pajaba ni cadena tatupuico ni tiene que 100, imagínate 500 kilómetros ni canta, pero que suma tatupuico tega cachcanga solamente 170 yatas nis pari que java para cargan. A ver que va que clavo con una peja, que en jivi chame que mana me que derecho chacho. Que takna magamos un chica que la marguchamant, que me che la margocha. Como jivi chacachca muy ucha. Entonces exactamente Lindan llega 167 kilómetros China, ahí está, toda la frontera. Entonces, me mandan 500 kilómetros a Yoxeramon, Nispa, no cargan. Chay 500 kilómetros acá, acá, Nataraico Sonchik. Cae que cae, acá, esquinan Choraico Sonchik. En Aspa 500 kilómetros Sonchik, cae hora y cama. Ahí está. Esto es 300 kilómetros. Hasta aquí es 400 kilómetros, hasta las Salineras, 500 kilómetros, ahí está, hasta Salineras, 500 kilómetros, ahí está, 500 kilómetros, ajá, cae mi chay, más ajuste con son china, tengo que kilometraje me venga, porque hay pejar, maname que Lindan llega derecho chacho, suma, cordil chavan choras hacho, jewe me que siempre, coticotera, cae, por la pescas. Chacay coticotengo nata está 500 kilómetros. Entonces 500 kilómetros cae chataps indesaigo son chica y chacamaya. Nos panchi bajaico son chica y kilometraje en cae cama, ahí está. Hasta las Salineras, chay mi chay 500 kilómetros casjarico aujilego el pelegona. Entonces cae cama llamana ya pachantacho boliviawan chay linda porque cae ya pachayanga jai cam gasja. Total es 800 hasta 900 kilómetros me llapa changa casja. Hasta que hay Hanakamaya, que hay está chay, Kamalam chay, Chile, que linda, Taruachicuita, Monachcan, Pergachanta. Chanichcanchi, llapa chang linda, son casi 900 kilómetros, que hay Kamamica, hay Pimtucon, chay linda, que hay Mandaja ya, Argentina van Chiliñamiki. Y mainan pichay troachcanco porque chay vecino con principalmente venezolanos, que linda tachones ni con ata chimpaconco. Entonces jainin pan nich carganchiña Chile mjallaco y coña caita aspita que pips aeropuerto Chile ñamcar. Entonces cae linda wachtan tarik aspichcanco. Igualito na alcalde de Tacna pas jallacaching aspita cae la wachtanta. Linda mantame que tupunco pasos ninta, nos jaica metros casjapas. Chay cuadra, chay natan dejas para mí que la huacla perja taruacuchcanco, ni a Chile, jaya cachín, ni a Niscarga incluso que cae picachcan, cae a ver fotuchango pas, cajaya son aspichis, son aspichasja, chay mi chay 500 kilómetros hasta las Salineras, acá hay perja más hora y su cámara, la osca como cae natarik para con sanga taruaspango. Perja tarua con gaco jaika tamnichkanme
15 metros profundidad, pichqa metro altura, total son 7 metros. Pichqa metro altura, mana facilta chankakuykuspa chimparonapaq. Sasa lluqay kan, waskawan sasa watanakuspa riki lluqhana kanqa. Hay poco aspita munan 15 metros, machi 15 metros taja tuqukunki, bueno. Wakiqkunaqa tuqukunqakupas. Chay gobierno Chile riki ña oficialmente plan escudo ninkuriqaw. Imayna Estados Unidos, chaynallataq México, chayna pirqata ruwarunku, chaytamiki copiachka. Mana chayllachu sino tanto Chile, mana Chile nisonchu, Perú y Bolivia, principalmente Perú recuperayta munachkan iskay departamentota. Iskay departamentotamiki kitaruanchik kay chilenokuna. Mayjintaq chay Arica y Tarapacá. Puntata incluso kay Iquique Perúman pertenecerqa. ¿Ya? Entonces kaykaman puntataqa karqa Perú wawqillaykuna pallaykuna kaykama. Achkasqanchikchu chaykama chaynataychu rasunchik. Kaykaman karqa Perú puntataqa kaykama. Allin chupachataran uraymi yaykuna. En chaymantañataqmi kay Boliviañataq kaychata chupachata yaykumurqataq kaykama. Antofagasta chay karqa Boliviapa. Sichum hawasunchik punta mapata, a ver más kayusunchik chay punta mapata. Mapa de la guerra con Chile. Chay nachuraykusunchik. Hawaychik ya ahora sí churaykusunchik kay hawa. Kay chaman churaykusunchik hawa chanman, uklaw chaman. Ama mamalay mama. Imatataq chay ruwarullani. Ahora sí. Chaynam karqa puntata wawqillaykuna pallaykuna mapa. Chay guerra del Pacífico nisqanpi qhichurullawanchik. Kaqa kay Perú, kakunanqa kayllamantañam kachkan, kay Tacna kay qhawachkanchik. Entonces kay Arica y Tarapacá, kay iskaynin departamento miki Perúpa. Y kay uranñataq Boliviapa. Justamente kay qhawachkanchik kay reserva flamencos, chay miki kay Antofagasta miki Boliviapa, Antofagasta kay kamaraq kasqa, kay kamaraq kayraq linda kasqa. Kaymanta urayllaman miki Chileqa, natinqa kay Chile miraron allin suta kay qhawasunchik kaymanta kaykama allin suta hanayman miraramun. Bolivia pata huk departamento apakun, Perú pata iskayta, incluso hasta Arequipa apakurqaqa antes de que Tacnata kutiykachiwanchik. Tenga kayqa doble propósito. Primero, Chile riki, claro, paykuna nichkan, bueno, escudo trasunchik chaynapi amaña riki más chayllapa migrantes chimpamunanpaq nispa. Ñuqamantaqa mana chaychu, por ejemplo, Antauro Humala, o sea, el clan Humala, chaynata wakiqkunapas, incluso kay precursor, mana precursor ni suncho, sino último kaymanta rimaq yaqalla Chilita guerrawan hapispan kutiykachiq kachkan, Arica y Tarapacá, Velasco, incluso Velasco yaqallam chayta kutiykachiwayku nispan riki guerrawan hikutakurqi natinmi que Velascota balearunku chakipi natiriki chay herida mana sanuyaspan gangrenarusqa chay wañukusqa. Y kunan kay Antauro Humala y chaynataq kachkantaq nacionalistakuna paykuna nichkan reclamakusunchik kay Arica y Tarapacá nisqanta. Chayqa Perúmanmi pertenecnaspaqa kaywanqa imatataq niwachkanchik. Kaywanqa niwachkanchik kaymanta ñuqaykupa lindayku manañam Perú yaykumaqñachu, manañam reclamawaqñachu. Porque siempre kay Arica riki kay ajo allpa kan
chay plan chay kay Perú man kutiykami kay chay Arica. Kay Perú man kutiykami, siempre existe chay plan. Pero ahora sí. Incluso seguramente que hay Punta Conata, chay reservistas, no me llamaba que Nanchita Corcoronchi. Chay reservistas, nisakona, rimarja, recuperación. Entonces, que linda taruacuros paja, manaña, recuperananchita, dejawasun ñacho. Faciliaña, can, hariki paikuna, chay, huichacuros pa cuida con, justamente chay tam chay ruachkanko, amaña recuperananchipa. Chay mi principal objetivo, migrante cuentoan ama kay Arica Tarapacá, justamente kay guerra con apas recurrimos chay famosa tercera guerra mundial. Jongaita chaypi pas aprovechas pa kuti imachikun manco nispa mejor. Huichacorosonchiña nispam chaymi huichakuchkanko. Imaynanpitaq Bolivia tawan, chayraq cuenta tukuruni kay mapachat jawaru España, justo kay jawa España. Porque Bolivia pasa igual, la marcuchata me que kutichipay nispa chilita siempre ejecutachkan. Entonces, mana kutichita monancho. Si chun Perú kutirachikon, que no tenga Bolivia, pues kutichikuita monanja. Entonces, nichkari que mejor, huichjaro son chiña, caenata, candadoro son chiña, llavero son chiña, pergaro son chiña. Allá no hay problema, manaña kutemongañacho, porque perganta ya hay como itamonangako. Pergaita gamgayay kamuchkanke, invadiwachkanke, nispa koteriko sonche, nispa chayna tariki piensachkanko, ese es el principal plan, es el principal objetivo. Mana chayta pipas cuenta tukuncho, chayaraño pues areki chay 500 kilómetros, mana chay 500 kilómetros de frontera llega 170 kilómetros lataq nispa areki topuchkaspa mantis kay mapacha tadrone. Bolivia tawan mi chay ruachkanko jamanan Perú llatacho. Entonces ese es el objetivo. Objetivo principal mana chay migrante cuentoan paykuna llavikuchkanko, wichhakuchkanko. El chay wichhakuruspaqa manaña kangañacho rika chay plan de recuperación. Manaña. Porque tanto Julio Pachanin o perga kakon no te recuperar obten paso Julio Pachanin perga te kutichi pues. Yo gasta corgan ni hispanin gariko que con palecon. Chay mi chay problema kachka o que chay con panchelecon chayna ta chayna ya ta tukupananchik pa. Santibáñez, malay mama kay. Hueragocha Santibáñez paitas denuncia y corón que chay ronaja estafador policía en retiro justo estafaros jaricao kainata nispalla defendisay que abogado de kay Santibáñez en aspane que no te preocupes defendisay que nispalla que joljeta maña coron achka joljeta en aspanga kagay 12,000 soles niskanta pagay gachikon en aspanga mana que quincho defienden hasta vanga estudio de abogados pacha estudio abogados chayman deregos para que estudio pe llam más inguna taniko ya hamkona ya defende chiknispa en aptin serie que mana yana pancho mana alinta chorora poncha esquetukuna tayanga estudiante warma pa rorarante naya roralka pon raciata en aptin que mana juicio pas avanzancho chay serie que imagina kai na raciata roapuan que ni siguta igupiñata chincaro con kai Santibáñez. Entonces chay llullam chay gamanam trabajancho incluso ministro carga kay Santibáñez. Ministro kaspan que monaiza parona chacarga kay mama buluarte pa timpompe. Ojalá que kay kona tokon magna naska wera kuchakunat kay manalin marona konatarik uchku asiman apay kulang mango. Bueno, Vallejo ya son 9:16 de la noche. Aripu kusonchiña, había kusonchiña. El gobierno regional Mantari Mananchi carga que está Yucumana manda bajar en Ojalá Picha y tratar son tiempo chaco y guspare que chay manta arimana cachcangañata jaya cuña segundo debate presidencial, segundo y último debate porque iskay kuti tupanakoy me kanan carga ñamche primer tupanakoy tajanen pa reroarung con anjayakoy con segundo tupanakoy taña. Entonces que hay segundo debate nisjan jayakoy con
y chay perikikaqlla presidentekuna riq candidatukuna debatichkan kuriko awqillaykuna pallaykuna mana ancha riki chaymanta comentayta munanchikchu kay candidato kaynata nin waka candidato casi todos los candidatos son lullas mentirosos, puro promesa. Más bien ya que punta vidanco tajawaris panchi punta vidanco imainata chay candidato con una carga. Por ejemplo, Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima. Allinta churaron, cumplieron chuchay prometicos antes chamanachu chay kuna tajawananchi. Pero hateknin kunaga, hatilinkichun kunaga, manaya upatukuikuspaya hatikacha con candidato ngota. Ay, chayne runa kasqanchik wawqillaykuna pallaykuna. Aripukullani. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata.